Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC ikomeje gukora iyo bwabwa ngo yongere ubushobozi mu bya gisirikare kugira ngo ihangane n'umutwe wa M23, aho ubu ngubu yaguze indege enye za Mi-24 mu gisirikare cya Chad. Kaduhuriza hamwe inyandiko 1000 mu kiganiro kimwe tumenye byinshi kuri ibi. Ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bukomeje kugura ibikoresho bya gisirikare kugira ngo bubashe guhangana na M23 mu burasirazuba bwa RDC. Mu kwezi gushize igisirikare kirwanira mu kirere cyaguze indege z'intambara za Mi-24 ziri Kinshasa. Ubundi izi ndege za Mi-24 ni bwoko ki? Mi-24 ni kajugujugu ya mbere yatangiye gukoreshwa n'ingabo zirwanira mu kirere z'Uburusiya nk'indege y'ubwikorezi ndetse y'indwanyi yakozwe hashingiwe kuri system yubatse ubwonko bwa Mi-8, nayo yari indege kabuhariwe mu bwikorezi. Gusa iyi Mi-24 ikaba yirusha ubushobozi bw'inyongera ifite, hari mu bubasha bwo mu kirere butaziguye, kurasa za burende, guherekeza ingabo no kurwanya intambara yo mu kirere ku buryo bukomeye. Ubu bwoko bwa kajugujugu bwakoreshwe cyane mu ntambara yo muri Afghanistan, yandika izina nk'intwaro y'amakimbirane. Mi-24 ifitanye isano ya hafi na kajugujugu z'Abanyamerika zo mu bwoko bwa AH-64 Apache. Gusa aho bitandukaniye n'izindi kajugujugu zo mu bihugu byo mu burengerazuba ni uko ishobora gutwara abasirikare benshi. Uburusiya bwagurishije ubwoko bwa kajugujugu mu bihugu byinshi by'i Burayi ndetse n'ibindi bihugu biri mu nzira y'amajyambere birimo n'u Rwanda. Mi-24 ifite rotor y'imihoro 5 n'amababa magufi ariho imbunda, moteri 2 za turboshaft, ikaba ikorwa n'uruganda rwa Mil Moscow Helicopter Plant. Mi-24 yubatswe n'ibyuma by'imitamenwa bishobora kutagerwaho ingaruka n'amasasu yo mu bwoko bwa machine A ihanura indege yo mu bwoko bwa 12.7 mm. Imihoro yayo nayo ntikangwa n'amasasu ya 12.7 mm aho warasira hose. Ngaha abayitwara baba bicaye naho kandi harinzwe n'ibirahure by'imitamenwa. Mbese ni indege yakoranwe ubwitonzi bwinshi hagendewe no ku buryo inyarukamo, kubera ko igenda ku muvuduko mwinshi, amababa asa nk'azamuka kugeza muri 1/4 cyo kuzamura. Mi-24 yahinduye yitwa ADC, yahinduye kugira ngo igabanye ibiro bishoboka no gukuraho amababa y'ibyuma biremereye. Umuvuduko wayo wageragejwe ku ya 13 Kanama 1975 wari kilometero 332 n'ibice 65 ku isaha, naho ku ya 21 Nzeri 1978 ADC yakoze amateka y'akajugujugu yihuta n'umuvuduko wa kilometero 338 n'ibice 4 ku isaha. Uyu muhigo wagumyeho kugeza mu mwaka wa 1986. Mu kijyanye no gutwara intwaro nyinshi kandi ziremereye ndetse n'abasirikare benshi, Mi-24 nta yindi kajugujugu yabigereranya. Kajugujugu ya Mi-24 yagiriye akamaro gakomeye Uburusiya mu ntambara yo muri Afghanistan hagati y'1980 kugeza 1989, niyo yari iya mbere. Kajugujugu yapfaga kuyingayinga ni Silovsky S-61, gusa ntiyigeze yemerwa ngo ikoreshwe. Hari izindi kajugujugu zijya gukora kimwe na Mi-24, urugero niyo bita IR-330 y'ingabo za Romania, ikaba ari verisiyo yubatswe na Aerospatiale SA-330 Puma. Iyi ndege yagiye ikoreshwa mu ntambara nyinshi n'intambara ya Ogaden yari ihanganisha ingabo za Ethiopia n'ingabo za Somalia. Izi ndege zakoreshejwe mu ntambara yo mu kirere no kugaba ibitero ku butaka zifasha Ethiopia kwigarura Ogaden mu ntangiriro z'1978. Izi ndege zakoreshwe mu ntambara hagati ya Iran na Iraq mu myaka y'1980. Izi ndege kandi zakoreshwe mu makimbirane hagati ya Chad na Libya hagati y'1978 n'1987. Mi-24 rero yakoreshwe mu ntambara hagati y'abaturage muri Chad, aho ku nshuro ya mbere Mi-24 zakoreshejwe mu mwaka w'1980 mu rugamba rwa N'Djamena, aho zafashije ingabo za People's Armed Force kwigarurira umurwa mukuru. Izi ndege rero ni z'igihugu cya Kongo cyatumije n'ubundi muri Chad kugira ngo zize zihangane na M23. Izo ndege rero zizaza ziyongera ku zindi iki gihugu gisanzwe gifite, zirimo izo mu bwoko bwa Sukhoi 25. Iyi Sukhoi 25 yakozwe ku bufatanye n'inganda eshatu z'Abasoviete, izo bita TMA, Tbilisi Aircraft Manufacturing na Ulan Ude Aviation Plant, yayikoreye moteri. Sukhoi 25 ikozwe mu buryo bw'indege nto kirimbuzi. Ni indege ifite umwanya umwe w'umupilote ari nawe uyitwara. Cyakora Sukhoi ishobora gushyirwamo indi ntebe y'umupilote wungirije ikunze kwifashishwa n'abarimu batoza abasirikare kuzitwara.
Iyi ndege kandi ifite moteri ebyiri nini zisa n'izihari igice cyayo kinini cy'uburemere, biyifasha kuba yatumbagira mu kirere kugeza ku butumburuke bubarirwa hagati y'ibirometero 7 kugeza ku birometero 10 bijyanye n'uburyo yavuguruwe. Iyi ndege kandi ikoranye ubushobozi bwo kugaba ibitero igihe icyo ari cyo cyose mu ijoro no ku manywa, kabone n'ubwo ikirere cyaba kitameze neza. Ifite ububiko bw'ibisasu birutanwa uburemere n'ingano y'ubunini byose bishobora kuraswa n'uyitwaye uko abyifuza. Izi ndege kandi ni nazo FARDC iherutse kuzana mu mujyi wa Goma zitegura guhangana n'ibitero by'umutwe wa M23. Umwihariko w'izi ndege zirimo n'izayobejwe n'umupilote ikagwa ku kibuga cy'indege cya Gisenyi mu karere ka Rubavu bigafatwa na leta y'u Rwanda nk'igikorwa cy'ubushotoranyi buganisha ku ntambara. Nuko guverinoma ya RDC yahawe izi ndege zarakoreshejwe. Mu kwezi kwa gatatu igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyakiriye itsinda rivuye mu Bushinwa kugira ngo bumvikane uko bagura indege kabuhariwe za Park JF-17 Thunder zo kwifasha kurasa inyeshyamba za M23. Iyo kipe ikomeye iturutse muri China National Aero Technology Import and Export Corp cyangwa se CATIC yageze Kinshasa mu kwezi kwa gatatu iri kumwe n'abayobozi ba People's Liberation Army PLA baje kugurisha indege zo mu bwoko bwa GF-17 Thunder igihugu cya DR Congo. Ngayo nguko rero komeze kugira ibihe byiza.